Zara dah baca bismillah ke? Alah. Waduh, lupa lagi. Ikut cikgu. Bila terlupa doa, bolehlah baca Bismillahi awalahu wa akhirahu. Bila terlupa doa, bolehlah baca Bismillahi awalahu wa akhirahu. Duduk bila makan, Duduk, duduk. rezeki depan kita. Terima kasih Allah, sedapnya alhamdulillah. Kenyangnya. Hana? Selepas makan, Kemas makanan, lebih-lebihan boleh disimpan. selepas makan, bacalah doa. Terima kasih kepada Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana wa ja'alana minal muslimin. Alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana Waja'alana minal muslimin.